Igitondo cyiza mwebwe mwakuze mwese mwamaze kubyuka. Mbere yuko mujya gutangira akazi kanyu, mbere yuko twese tujya gutangira akazi, nimureke tubanze turebe amakuru tugomba kugenda ku kazi tuzi kugira ngo umunsi wacu uze kugenda neza. Reka duhe ku nkuru tugiye kwifashisha z'igihe.com. Inkuru ya mbere ni ku bijyanye n'ubuzima. Burya ngo amafunguro ateguye nabi yica abantu 420 buri mwaka. Ibyo rero ugomba kwitondera ku bijyanye n'amafunguro utegura. Reka duhere kuri iyi nkuru y'ubuzima. Buri mwaka amafunguro atujuje ubuziranenge atuma abantu barenga 600,000 bagira ibibazo byayaturutseho. Abarenga 420,000 bagapfa. Abahitanwa nayo 30% ni abana bari munsi y'imyaka 5. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rigaragaza ko imyaka 33,000,000 y'ubuzima bwiza itakara buri mwaka kubera kurya ibiryo byanduye. Mu kurwanya amafunguro yanduye, mu byo ugomba gukurikiza harimo gutunganya ibyo ugiye guteka, gutandukanya ibiribwa no kubiteka neza. Ugomba gukaraba intoki naho gutegurira amafunguro, gutandukanya ibiribwa bifite ibyago byinshi byo guteza ibibazo n'ibindi bifite bike. Kubiteka neza no kubikonjesha mu buryo bwiza. Hari amafunguro aba ariho utunyabuzima tutagaragara dushobora gutera indwara. Amafunguro turiho ashobora kudukwirakwiza nko mu rugo no ku bindi biribwa. Amwe mu mafunguro arimo abateje ibyago aba arimo inyama z'inkoko, inyama zisanzwe, amagi, imbuto n'imboga bitogeje, amashaza n'ibindi binyamisogwe bitonoye. Ibuka koza ibikoresho ukoresha aho bategurira amafunguro, nkaho gukatira imboga, kurunga imboga n'imbuto uko bikwiriye ndetse n'ibindi. Nufata ku nyama uzibuke gukaraba intoki kuko bishobora gukwirakwiza indwara. Mu gihe wagize ikibazo ukibuka kujya kwa muganga. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wariye ibiryo byanduye bikakugwa nabi harimo kuribwa mu gifu, guhitwa rimwe na rimwe ukituma umwanda urimo amaraso, umuriro. Hari n'igihe ibiryo byanduye bishobora kukugiraho ingaruka mu bijyanye n'ubwonko. Kuruka no guhitwa ni ibimenyetso mpuruza bishobora gutuma ujya kwa muganga byihuse, cyane cyane ku bana kuko bituma umubiri wumagara, umwana akaba yazahara. Niba umwana yatangiye guhindura imikorere, kugira inyota, kwihagarika gake, gucibwamo no kugira imbaraga nke, kwituma umwanda urimo amaraso, kubabara mu gifu cyangwa mu kibuno, yagize umuriro uri hejuru ya degere Celsius 38.9, uwo mwana rwose ibyo ni ibimenyetso mpuruza aba akwiriye kujya kwa muganga. Ku bantu bakuru ho ni mu gihe batangiye kugira imbaraga nke, guhinduka k'uruhu, umuriro ungana na degere Celsius 39.4, guhora uruka, kwituma ibyoroshye cyane cyane nka 3 ku munsi, amazi yabaye make mu mubiri, kugira inyota, kumagara mu kanwa, kwihagarika gake cyangwa n'ibibe ndetse n'ibindi. Ibyo byose ni ibimenyetso mpuruza bigomba kukwereka ko ibiryo wariye biranduye kandi byakugizeho ingaruka. Icyo kiba ari igihe cyiza cyo kugira gute, cyo gushaka ukuntu wagana kwa muganga. Hanyuma rero iyo yari inkuru y'ubuzima twari duhereyeho. Reka tujye ku yindi nkuru nayo irebana n'ubuzima, aho RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarenga 20 bakiwa koko banduye Ebola bamaze gutoroka ibitaro. Ibitero bibiri byagabwe ku bitaro bivurirwamo abanduye icyorezo cya Ebola n'abakekwaho kucyandura mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize, byatumye abarwayi 24 bahunga. Igitero cya mbere cyagabwe ku bitaro bikuru bya Rwampara tariki ya 21 Gicurasi, aho abaturage bashakaga gutwara ku ngufu umurambo w'umuntu wabo kugira ngo bawushyingure kandi byarakekwaga ko yanduye iki cyorezo. Babonye ibitaro bibimye uwo muntu, bituma bateza imvururu, batwika amahema avurirwamo abarwayi, ibitanda ndetse banangiza n'imodoka zirimo imbangukiragutabara. Izi mvururu zatumye abarwayi 6 bavurirwa muri ibi bitaro, barimo 3 byari byemejwe ko barwaye Ebola batoroka bahungira mu baturage. Gusa leta ya RDC yatangaje ko nyuma basubijwe mu bitaro. Kugira ngo imvururu zihagarare mu bitaro bya Rwampara, byasabye ko hoherezwa abapolisi barasa mu kirere guhera ubwo umutekano waho ukaba waratangiye gukazwa. Izi mvururu zatumye ubuyobozi bw'intara y'Ituri bufata ingamba zikomeye zo gukumira iki cyorezo, zirimo kubuza abaturage gukora ikiriyo no guhagarika ibikorwa bya siporo rusange nk'umupira w'amaguru. Mu ijoro ryo kuwa 22 rishyira kuwa 23 Gicurasi, abataramenyekana bateye ibitaro bikuru bya
Mongubwako batwika ihema rishyirwamo abakekwaho Ebola. Abarwayi 18 bakekwa ko banduye Ebola baratoroka. Mongubwaro ifatwa nk'izingiro rya Ebola mu burasirazuba bwa RDC kuko nicyo gice cyagaragayemo abarwayi benshi b'iki cyorezo. Muri 930 bikekwa ko banduye kugeza tariki ya 24 Gicurasi, 339 n'abo muri aka gace. Muri Rwampara bikekwa ko handuye abantu 228 mu gihe 69 aribo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo. Abo byemejwe bidasubirwaho ko banduye ni 32. Minisiteri y'ubuzima muri RDC igaragaza ko kugeza ku 24 Gicurasi abantu 221 aribo bakekwa ko bamaze kwicwa na Ebola, mu gihe abo byemejwe bidasubirwaho ko bamaze kwandura ari abantu 101. Indi nkuru tugiye gukomerezaho yari inkuru y'ubuzima yo muri RDC. Indi nkuru dukomerejeho ni mu karere ka Muhanga hano mu Rwanda. Bafatanywe toni y'amabuye y'agaciro yacukuwe mu buryo butemewe. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo ku bufatanye n'abaturage yafashe abantu 9 barimo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, aho banafatanywe toni imwe n'ibiro 123 by'amabuye arimo coltan n'agasegereti. Aho aba bafatiwe mu cyuho mu ijoro rishyira kuwa 26 Gicurasi 2026 mu karere ka Muhanga, umurenge wa Kabacuzi mu kagari ka Butare, barimo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Muri abo harimo 5 bakekwaho gushora urubyiruko mu bikorwa by'ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko, aho n'abafatanywe amabuye barimo bagura nabo naho 4 bandi bakurikiranyweho gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye igihe ko igikomeye mu byakozwe ari ugufata abashukaga urubyiruko kugira ngo rujye kubacukurira amabuye mu buryo butemewe ruyabazaniye bayagure. Ati buriya 5 bafashwe barimo bagura amabuye mu buryo butemewe kandi bakanashora urubyiruko mu bacukuzi ngo babagurire umusaruro, babashukishije amafaranga. Abagura batanga amafaranga mbere kandi bagashora ruriya rubyiruko ngo rujye kubashakira amabuye. Kugeza ubu abafashwe bahise bajyanwa kuri polisi sitasiyo ya Kiyumba, aho ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kuri ibyo byaha bakekwaho cyangwa se bafatiwemo. Hanyuma indi nkuru tuyise dukomerezaho ni iy'umugabo bita Semuhungu Eric. Urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwa Semuhungu Eric. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwa Semuhungu rugumishaho icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cy'uko afunga iminsi 30 y'agateganyo. Uyu ni umwanzuro w'urukiko wafashwe kuwa 26 uyu munsi n'ejo hashize plutôt uyu munsi tuvuyemo, aho rwemeje ko ubujurire bwa Semuhungu Eric nta shingiro bufite ndetse n'ingwate yatanze asaba ko yarekurwa atayemerewe. Kuwa 21 Gicurasi 2026 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza mu bujurire kwifunganwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Semuhungu Eric. Ni urubanza rwashyizwe mu muhezo bitewe n'uko ibivugirwamo birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mbonezabupfura no kuba uregwa yagorwa no kuburanira mu ruhame. Ni nyuma y'uko Semuhungu watawe muri yombi kuwa 9 Mata 2026, kuwa 4 Gicurasi 2026 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwanzuye ko akomeza gukurikiranwa afunze mu minsi 30 y'agateganyo. Icyakora azaje kujurira icyo cyemezo. Ibyaha byabonewe ibimenyetso bifatika bituma Semuhungu Eric akomeza gukurikiranwaho afunzwe n'icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyo gusakaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina, mu gihe icyo gukangisha gusebanya cyo cyaburiwe ibimenyetso byatuma akomeza kugikurikiranwaho. Aho ni kwa Semuhungu Eric. Reka tujye muri Kongo gatoya, aho AFC M23 yahigiye kutarekura Rubaya. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahigiye kutarekura centre ya Rubaya iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. AFC M23 yatanze ubutumwa kuri uyu
wa 26 Gicurasi, mu gihe kuva mu cyumweru gishize ibice bibiri hafi ya Rubaya biri kuberamo imirwano ikomeye yihanganishije n'ingabo za RDC zifatanyije n'imitwe igize ihuriro Wazalendo. Intandaro y'imirwano yabaye ibitero ingabo za RDC na Wazalendo byagabye ku birindiro bya AFC M23 mu duce turimo Kinigi, Kawele na Chugi mu birometero bigera kuri 30 ugana Rubaya. Mu mpera z'icyumweru ingabo za leta ya RDC zatangaje ko zafashe uduce twinshi two muri segiteri ya Katoyi, bigaragaza ko bifite icyizere cy'uko vuba bazafatana Rubaya. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Gicurasi, AFC M23 yigaranzuye ingabo za leta ya RDC yisubiza uduce twinshi two muri Masisi turimo Bukinanyana, Gasenyi, Runigi, Kalunga, Bishira, Nkokwe, Nyakigano, Mashebere na Kavuta. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na AFC M23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka uyu munsi yasuye abaturage ba Rubaya abamenyesha ko iri huriro ryafashe ingamba zikomeye zo kurinda iyi santere, bityo ko ingabo za RDC na Wazalendo batazayifata. Ndizeye yagize ati ubaye utizera ingabo zanyu n'ubuyobozi bwanyu ntiwafata amafaranga yawe ngo wubake inzu. Abayobozi bacu bantumye ngo mbabwire ko bazarinda Rubaya, bazarinda aho mutuye. Nimugire ubwoba rwose, nindangiza inama abari kubaka inzu mu bikomeza dushaka iterambere. Uyu muyobozi yasabye abatuye muri Rubaya gukorana n'inzego z'umutekano za AFC M23 n'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze kugira ngo babungabunge umutekano wabo. Rubaya ni igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya coltan, kuko 15% yoherezwa ku isoko mpuzamahanga n'ibituruka. Igenzurwa na AFC M23 kuva muri Gicurasi 2024 ubwo yakuragamo ingabo za RDC n'iz'Uburundi ndetse n'iza Wazalendo. Hanyuma aho hari hano hirya muri Congo. Hanyuma reka duhite dukomeza turebe hano mu Rwanda n'ubundi style. U Rwanda rwamaze impungenge abarusura ku cyorezo cya Ebola kiri muri RDC. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko nubwo mu karere u Rwanda ruherereyemo hagaragaye icyorezo cya Ebola, ibikorwa by'ubukerarugendo, inama no kwakira abantu bikomeje kandi ko nta mpungenge abantu bakwiriye kugira. Mu butumwa RDB yashyize hanze yavuze ko u Rwanda rugifunguye mu bijyanye n'ubukerarugendo, inama, ibikorwa by'ubucuruzi, pariki z'igihugu, amahoteli ahabera inama ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo bikomeje gukora nk'uko bisanzwe ariko hubahirizwa ingamba z'ubuzima. Yakomeje ivuga ko abasura u Rwanda bashishikarizwa kuryoherwa na gahunda zabo bafite icyizere ariko banubahiriza amabwiriza y'ubuzima yashyizweho. U Rwanda rwijeje ko rufite inzego z'ubuzima zishoboye kandi ziri gukurikiranira hafi amakuru yose y'uko iki cyorezo gihagaze ndetse rwiteguye no gukumira Ebola. Rwashimangiye ko kandi ruri gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo mu rwego mpuzamahanga mu kubungabunga ubuzima bw'abarutuye ndetse n'inyamaswa. Mu gukumira iki cyorezo, RDB yatangaje ko ku mipaka y'u Rwanda irimo no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali hakajwe ingamba z'ubwirinzi zirimo gupima abinjira n'abasohoka. Yongeye gushimangira ko abanyamahanga banyuze muri RDC mu gihe kiri munsi y'iminsi 30 batemerewe kwinjira mu Rwanda. Abanyarwanda n'abandi bafite ibyangombwa bemerewe gutura mu gihugu bo bemerewe gutaha, ariko mu gihe baba baherutse muri RDC mu minsi 30 ishize bazashyirwa mu kato. Ibikorwa by'ubukerarugendo no kwakira inama bikomeje muri iyi minsi n'ubundi hari icyorezo cya Ebola mu karere, kandi ibi bikorwa byinjiriza u Rwanda amafaranga menshi. Amafaranga yinjijwe n'ubukerarugendo mu 2025 ni miliyoni 685 z'amadolari avuye kuri miliyoni 647 z'amadolari zari zinjijwe mu 2024. Aya angana n'izamuka rya 6%. Mu mwaka wa 2025 umubare w'abasura u Rwanda nawo wazamutseho 9% kugera ku bantu miliyoni 1.49. Benshi muri aba basuye pariki y'igihugu y'Ibirunga ikunzwe kubera ingagi ndetse n'izindi pariki. Umubare w'amafaranga u Rwanda rwinjije avuye mu nama, amamurikabikorwa n'amamurikagurisha ni miliyoni 94.7 z'amadolari avuye kuri miliyoni 84.8 zari zinjijwe n'ibi bikorwa mu 2024. Bingana n'izamuka rya 11%. Ebola u Rwanda rukomeje kwitwararikaho yagaragaye bwa mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri, nyuma igera no muri Uganda. Iyi izwi ku izina rya Bundibugyo.
Muri rusange abamaze kwicwa n'iyi Ebola ni 221 mu gihe abo bikekwa ko banduye barenga 900. Nubwo bimeze gutyo, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Yvan Butera aherutse gutangaza ko iki cyorezo kitaragaragara mu Rwanda. Ati muri uku kwezi kwa Gicurasi muri kano karere dutuyemo hagaragaye icyorezo cya Ebola, kikaba cyaragaragaye mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola ntabwo aribwo bwa mbere kigaragaye mu karere no mu yindi myaka cyagiye kigaragara. Uyu mwaka rero gifite uko gihagaze, aho cyagaragaye muri RDC, ariko kugeza ubu no mu gihugu cya Uganda hakaba hari abantu 5 bagaragaye ko bacyanduye. Mu Rwanda rero nta murwayi wa Ebola uhari. Indwara ya Ebola ntabwo iri mu Rwanda, ariko iyi ndwara nka Ebola ije mu karere biba ngombwa ko habaho ingamba z'ubwirinzi zamaze no gushyirwaho mu gihugu ku mipaka igihugu gifite muri rusange. Virusi ya Ebola yongeye izwi nka bundi buryo yabonetse bwa mbere muri Uganda mu wa 2007 kugera 2008, yandura ku bantu 149,37. Mu wa 2012 yagaragaye muri RDC mu gace ka Isiro, abantu 57 barayandura, hanyuma yica 29. Iyo yari inkuru yindi y'ubuzima. Hanyuma rero tugiye muri business gatoya, abantu bacuruza amatike rwose ngo barimo barataka. Abacuruza amatike y'indege mu Rwanda bari mu marira. Ni gutekereza ko ingaruka z'intambara muri Iran zagarukiye kuri bisi z'Inyabugogo, Musanze, Huye na Rubavu n'ibindi bice gusa. Ntabwo ari uko bimeze, n'abatega indege mu Rwanda no mu mahanga bararira yo kwarika. Kugira ngo wumve impamvu itike y'indege ishobora guhita izamuka mu buryo butunguranye, ugomba mbere na mbere gusobanukirwa ikintu gituma indege ibasha kuguruka. Ni amavuta y'indege azwi nka Jet A1, cyangwa se benshi muyita lisansi ikoreshwa mu ndege. Jet A1 ifata 20% kugeza kuri 25% by'amafaranga yose akoreshwa mu bikorwa by'indege ku ngendo ndende mpuzamahanga. Iba ariyo kiguzi nyamukuru kigena byinshi. Iyo ibiciro bya lisansi bizamutse n'ibiciro by'amatike birazamuka. Mbere y'intambara ya Amerika na Iran, lisansi y'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguraga hafi $2.5 ku kagunguru. Mu minsi mike yakurikiye ibitero byagabwe kuri Iran, icyo giciro cyarazamutse kigera ku $4.56 ku kagunguru. Intambara muri Iran yatumye igiciro cy'amavuta y'indege kizamuka ku kigero cya 82%, ko cyavuye kuri $0.66 kuri litiro kigera hafi kuri $1.27 kuri litiro. Iyo ubipimye ku kagunguru, amavuta y'indege yavuye ku $1 hagati ya 85 na 90 ku kagunguru mbere y'intambara, agera hagati y'150 na 200 mu byumweru bike. Kugira ngo ibi byumvikane neza mu buryo bufatika, kuwa 27 Gashyantare 2026, umunsi wa mbere yuko intambara itangira, kuzuza mu kigega cy'indege imwe ya Boeing 737-800 ku bibuga bikomeye byo muri Amerika byasabaga hafi $12,000. Mu gihe kitarenze icyumweru, kuzuza iyo ndege byari bimaze kugera ku $27,000. Ku rwego rw'inganda z'indege zisanzwe zikorera ku nyungu nto cyane, ibyo si ikibazo gito, ni ikibazo gikomeye cyane. Urugendo rwa New York, Los Angeles nirwo rugendo rwo mu gihugu imbere rukorwa n'abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wari wabanje rwari rwakozwe n'abantu 3.4 baturutse ku kibuga cy'indege cya JFK gusa. Ni umwe mu mihanda y'indege ikoreshwa cyane muri Amerika, ariko igiciro cyawo rwo kikubye inshuro zirenga 2 mu byumweru bike. Mbere y'intambara mu mpera za Gashyantare 2026, itike yaguraga $167. Byageze muri Werurwe imaze kugera ku $118. Kuva New York ujya Londres mu mpera za Gashyantare 2026, itike ya make ya Delta yaguraga $185. Hagati muri Werurwe 2026 yari imaze kugera ku $553. Abacuruzi rero b'amatike y'indege mu Rwanda barimo barataka kubera ibi bintu bigenda bizamuka gutya. Bamwe mu bakora mu bigo bifasha abantu kugura amatike y'indege baganiriye na Igihe bavuze ko izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ryabagizeho ingaruka. Urugero nk'uyu witwa Keza Teta yavuze ko ibiciro by'amatike y'indege byahenze cyane, kuko mu Bushinwa abaturarwanda benshi bakunze kujya kubera impamvu z'ubucuruzi ndetse no kurangura ibicuruzwa, aho naho byarahenze. Yaravuze ati mbere washoboraga kubona itike y'indege $500 yo kujya mu Bushinwa, ariko ubu zisigaye ibiciro byayo byarageze kuri $800, cyangwa se $2,000 bitewe n'ibyo ushaka. Yavuze ko ahandi hantu abantu bakunze kujya ari muri Tanzania. Mbere umuntu
ujyayo yashoboraga kugura itike yo kugenda no kugaruka ku madolari 300 gusa, none ubu yageze ku madolari 500. Umuyobozi w'ikigo cyitwa Land Horizon Travel Mukamisha Sirikare Paula yaravuze ati mu cyumweru washoboraga kubona abakiriya bagera ku 8 gusa, ubu dushobora kumara ibyumweru 2 tubonye nk'umuntu umwe gusa ujya mu Bushinwa. Patrick Nshuti ukorera Delight Travel yavuze ko buri cyumweru bajyaga babona abakiriya barenga 10, ariko kubera uburyo amatike y'indege yazamutse byatumye bagabanuka ku kigero cyo hejuru. Ku rundi ruhande, abacuruzi batumiza ibicuruzwa mu mahanga bagaragaza ko bahuye n'ibihombo bitewe n'izamuka ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli, byatumye bamwe bahagarika ibyo bakoraga, abandi bagabanya ingendo z'ibyo batumizaga hanze y'igihugu. Manishimwe Jean de Dieu ufite ikigo cyitwa Yos Group Limited gitumiza mu Bushinwa amagare y'umuriro yaravuze ati urebye uburyo ibiciro by'amatike y'indege biri kuzamuka cyane bimeze kimwe nko mu bihe bya COVID-19, kuko ubundi mu busanzwe iyi ntambara itaratangira twakatishaga itike y'indege ijya mu Bushinwa ku madolari 650, gusa muri iyi minsi usanga ibiciro byarageze kuri 1,200 by'amadolari. Yagaragaje ko mu gihe cya COVID-19 ibiciro by'amatike y'indege bigeze kugera ku 2,000 by'amadolari, byatumye icyo gihe ibyo bakoraga bihomba cyane. Yaravuze ati izamuka ry'ibiciro by'amatike y'indege byaherukaga muri COVID-19 kuko icyo gihe byigeze kugera ku 2,000 by'amadolari. Urumva ko rero nta tandukaniro ririmo kuba bigeze ku 1,500 by'amadolari, hari kuburaho 500 y'amadolari. Umuyobozi w'ikigo gitumiza kikanohereza ibicuruzwa hanze y'u Rwanda Gasana Tito yavuze ko ingano y'ibyo batumizaga hanze yagabanutse cyane kuko abakiriya benshi bakoreraga babihagaritse. Indege zimwe na zimwe zahagaritse ingendo. Amasosiyete y'indege ntiyazamuye ibiciro by'amatike gusa, ahubwo yanafatiye hamwe izindi ngamba zitandukanye zo kugabanya no guhangana n'ibiciro byari bimaze kuzamuka. Amafaranga y'imizigo yarazamutse. Amasosiyete yaraherutse gukuraho cyangwa kugabanya amafaranga yishyurwa ku mizigo ishyirwa mu ndege yahinduye icyemezo cyangwa se azamura ayo mafaranga. Ku ngendo mpuzamahanga, amasosiyete menshi y'indege yashyizeho amafaranga y'inyongera yihariye ku matike agaragazwa nk'ikiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli. Ibi byatumye abagenzi babona ku nshuro ya mbere mu buryo bweruye ko hari amafaranga bishyura kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Izindi ndege zahagaritse ingendo nka Air Canada yahagaritse ingendo zijya New York, izigaragaza ko yari igamije kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli ku rwego rw'isi. Nanone ku rwego rw'isi ingendo z'indege ibihumbi n'ibihumbi zakuwe kuri gahunda. Nyuma ya tariki ya 28 Gashyantare 2026 ingendo zirenga ibihumbi 20 zarahagaritswe mu minsi ya mbere, bituma abantu barenga miliyoni 1 ku isi yose babura uko bakomeza ingendo zabo. Kugeza ku wa gatanu n'uwa gatandatu Werurwe 2026, kuvuga nyuma y'icyumweru kimwe intambara itangiye, ingendo zirenga ibihumbi 23 zari zimaze guhagarikwa ku isi yose. Kugeza ku wa gatandatu Werurwe 2026 mu ngendo ibihumbi 51,600 zari ziteganyijwe kujya cyangwa kuva mu burasirazuba bwo hagati kuva ku wa 28 Gashyantare, izirenga 1/2 zari zimaze guhagarikwa. Hari umunsi umwe hafi 7% by'ingendo z'indege ku isi zahagaritswe. Ibyo bivuze ingendo ibihumbi 749 zahagaritswe mu bihumbi 104,618 zari ziteganyijwe. Ubwo rero murumva ko intambara iri kubera muri Iran ntabwo byoroshye ibyayo rwose. Hanyuma tugarutse hano mu gihugu cyacu, mbibutse ko iyi ni inkwakuzi ukurikiye iri gukomeza kukugezaho updates zitandukanye. Hanyuma mu zindi updates dufite, reka tugaruke hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange, kandi nizere ko rwose muri kwitegura abajya ku kazi kugira ngo mu kanya muze kujya ku kazi. Ariko mu nkuru mugomba kumenya harimo n'iyi ngiyi: Bugesera baratabariza umunyerondo waciwe umunwa n'umugabo yabuzaga kurwana n'umugore we. Abatuye mu kagari ka Nyabagendwa bavuga ko umunyerondo wari utabaye abarwanaga yari umunwa ugacika. Abaturage bavuga ko uwo munyerondo akeneye ubuvuzi bwisumbuye kuko umunwa we wangiritse ku buryo bukomeye. Kanyamahanga John warimo akora irondo mu ijoro ryo kuwa gatanu mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Ririma, yakubiswe na Ndorimana Alex amugira intere ndetse amuruma umunwa awuca igice cyawo kimwe kiburirwa irengero, bagakeka ko uwamurumye yakimize. Abaturage batuye mu mudugudu wa Murambi bavuga ko uwo mugabo yari mu munwa
ukangirika bikomeye, ariko akanabyimba mu maso ku buryo buteye impungenge, ndetse bagasaba ko uwo mugabo wari ku irondo arenganurwa kuko uwamuremye yahise abura mu gihe nta bushobozi afite bwo kwivuza. Abaturage bavuga ko Kanyamahanga John yakubiswe ubwo yatabaraga ari kumwe na bagenzi be bari ku irondo, nyuma yo kubwirwa ko uwitwa Ndorimana Alex arimo gukubita umwe mu bagore be witwa Mutimukeye Flavia, dore ko afite abagore babiri. Ubwo abanyerondo bahageraga yabafungiranye mu gipangu, Kanyamahanga John agakubitwa kugeza ubwo yamurumaga umunwa wo hasi, igice kimwe cyawo akagica ndetse akamutera ubusembwa ku munwa. Nubwo Kanyamahanga yivuje, abaturage bavuga ko bakurikije ububabare afite akeneye ubuvuzi bwisumbuye kubwo yahawe kugira ngo ahabwe ubutabazi bumurinda ubusembwa. Ndorimana Alex wamuciye umunwa akawuca Kanyamahanga John. Amakuru Ukweli Times ikesha abaturage avuga ko yamaze gukora ayo mahano agahita aburirwa irengero. Twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rilima Sebarundi Ephraim, ariko atubwira ko arimo gukurikirana inama hifashishijwe ikoranabuhanga, maze tugerageza no kumwandikira ngo tumubaze ikigomba gukorwa kugira ngo Kanyamahanga John yitabweho mu buryo bumufasha guhangana n'ingaruka zishobora guterwa no gukubitwa ndetse no kurumwa umunwa, ariko ntiyashubije kugeza ubwo iyi nkuru yakorwaga. Nanone twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard, ariko ntibyadukundira. Ariko mu butumwa yaduhaye yayigiriye inama uwo muturage yo kugana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo uwamukoreye icyaha akurikiranwe mu maguru mashya. Ibyo mu Bugesera, ibintu bibabaje kabisa. Hanyuma rero tuvuye mu Bugesera, reka tujye mu Burundi, hirya hano gatoya, aho umugabo yishe umugore wamutemaguye amuziza kubura ibiryo byo kumugaburira. Umusaza wo mu kigero cy'imyaka 60 utuye muri komini ya Buganza mu gihugu cy'u Burundi yatawe muri yombi akekwaho kwica uwo bashakanye nyuma yo kumugabuza akabura ibiryo byo kumugaburira. Uwo musaza witwa Minani yishe umugore we witwa Serafine ku gicamunsi cyo kuwa mbere tariki ya 25 Gicurasi 2026, ubwo yageraga mu rugo agasaba uwo mugore kumugaburira, ariko umugore we yaboraga ibyo kumuha cyangwa se ibyo kumugaburira yahise amutemagura akoresheje umuhoro kugeza apfuye, nk'uko tubikesha Jimbere Magazine. Abaturanyi b'uwo musaza utuye ahitwa Musigati muri komini ya Bubanza bavuga ko uwo mugabo yishe umugore we avuye mu kabari kunywa inzoga bita Gasarabwayi, ndetse bikavugwa ko yari yasinze iyo nzoga y'inkorano ikomeje kwangiza ubuzima bwa benshi mu baturage bayinywa. Uwo mugabo yatawe muri yombi ajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Musigati, ndetse umurambo w'uwo mugore we ujyanwa ku bitaro bya Bubanza kuko byemezwa n'inzego z'umutekano muri ako gace. Nyuma y'uko uwo mugabo yishe umugore wamutemaguye, ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guca iyo nzoga yitwa Gasarabwayi mu murenge wa Musigati, ndetse abacuruzi bacuruza iyo nzoga bamenyeshejwe ko guhera tariki ya 6 Kamena nta muturage uzaba cyemerewe gucuruza iyo nzoga cyangwa se kuyinywa. Iyo nzoga yitwa Gasarabwayi biravugwa ko ikomeje kugira ingaruka ku baturage bayinywa, ndetse abaturage basabye ubuyobozi gufata ingamba zidasanzwe mu rwego rwo gukumira ingaruka zishobora guterwa n'iyo nzoga muri rusange. Aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibintu by'inzoga rwose ntabwo byoroshye. Izi nzoga z'inkorano zikomeje kugenda zishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga. Reka twerekeze muri Nigeria, aho abantu 7 bakatiwe igihano cyo kwicwa bamanitswe. Urukiko rukuru rwa leta ya Rivers muri Nigeria rwakatiye abagabo 7 igihano cyo kwicwa bamanitswe nyuma yo guhamywa uruhare bageze mu ishimutwa n'iyicwa rya Padiri Edwin Izayi Dokubo Hari waburiwe irengero mu mwaka wa 2013. Ni icyemezo cyafashwe n'umucamanza Boma Diepili wayoboye urubanza rw'abo bagabo rwabereye mu mujyi wa Port Harcourt muri Nigeria kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Gicurasi 2026. Abakatiwe icyo gihano cy'urupfu barimo Precious Jack Obara, Sadiq Osaki Fubara, Prince Mikado, Philip Tienabeso, George Seleipri Fubara na Alobewelia Fubara bashinjwaga ibyaha birimo umugambi wo kugambanira no kwica abakristo, gushimuta, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano n'ubugizi bwa nabi.
iburanisha urukiko rukuru rwa leta ya Rivers rwavuze ko kuwa gatandatu Ukuboza 2013 abo bagabo bafatanyije n'abandi bagishakishwa mu gushimuta umupadiri witwa Dokubo Hari wajyanywe mu ishyamba riherereye mu gace ka Abalama mu karere ka Asar Toro aho yaje kwicirwa. Umurambo we ukajugunywa mu mugezi wo muri ako gace. Mu mwanzuro w'urukiko, umucamanza Diepili yavuze ko ubushinjacyaha bwatanze ibimenyetso bihagije bigaragaza uruhare rw'abo bagabo muri ibyo byaha bituma bahabwa igihano cyo kwicwa bamanitswe. Nyuma yo gusomerwa imyanzuro y'urukiko, bamwe mu bakatiwe ndetse n'imiryango yabo bari bitabiriye iburanisha basabye ko urukiko rwazatekereza ku cyemezo rwafashe. Gusa urukiko rwemeje ko igihano bahawe kigomba gukurikizwa nk'uko amategeko abiteganya. Abo rero bakatiwe igihano cyo kugira gute, cyo kumanikwa, kwicwa bamanitswe. Iki ni igihano kibi cyane kuko nyine ni ukwicwa nyine. Reka dusoreze mu Biryogo hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda rwacu rwose. Mu Biryogo bari gushakisha umujura, kamera zafashe yiba ibikoresho byo mu musigiti. Abayisilamu batandukanye basengera mu musigiti bari gushakisha umujura wafashwe amashusho na kamera ari kwiba mixer mu musigiti wo mu Biryogo mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge. Uyu mujura yafashwe amashusho na kamera zo mu musigiti wo mu Biryogo yiba mixer. Yari aho abagore basengera ahagana saa 2 zo kuwa mbere tariki ya 25 Gicurasi 2026. Aya mashusho agaragaza uwo mujura yinjira mu musigiti agenda yihishahisha kamera nyuma zikamugaragaza ari kuyisohoka, no kuvuga iyo mixer yayibye. Ushinzwe gutora azana muri uwo musigiti wa Biryogo yasabye abisilamu n'abandi bantu bose bazabona uyu mujura kuzamufata agashyikirizwa inzego z'umutekano kugira ngo agarure iyo mixer yibye. Umuturage witwa Abdal Bizimungu we yabwiye Ukweli Times ko yababajwe cyane n'uburyo uyu mugabo yinjiye mu musigiti akiba icyo gikoresho. Ati birababaje cyane ndetse binateye isoni n'ikimwaro kubona umuntu yinjira mu nzu y'Imana agiye kwiba mu gihe abandi bayijyamo bagiye gusenga. Ubu rero uyu munsi kugeza ubu aracyashakishwa muri rusange kugira ngo afatwe ashyikirizwe ubutabera. Inkwakuzi rero mwese nizere ko amakuru muyabonye ayibanze yarayo, andi turagenda tuyabagezaho uko umunsi ugenda wegera imbere. Mugire umurimo mwiza mwese, umurimo wanyu uze gutera imbere, muze guhaha muronke, muze kubona ibyo mwifuza byose. Imana ize kubaha ibyo mukeneye. Imana burya iduha ibyo dukeneye, ntabwo iduha ibyo twifuza. So muze mwese guhaha muronke. Inkwakuzi n'ubundi amakuru na update zigenda ziza umunsi ku munsi, amasaha ku masaha bitewe n'ikintu kiri bube cyangwa se kiba kibaye. Ku mugoroba nabwo mwibuke ko hari amakuru abageraho. Nk'ubu ngubu hari amakuru yari yatambutse nijoro saa 12. Ibyo byose biba bihari kugira ngo tube updated mu bintu bigiye bitandukanye. Inkwakuzi aho rero mugire umunsi mwiza. Kora subscribe aho hasi, ndaje rwose dukomeze n'izindi nkuru ziba zigezweho.